Ebi byagamba Honorable Rita Tukwase Bwahika ubu yabari umugeni mukuru mukoro gukombeke kanisa ya St James Kachika Mbarra. Rita yagira ngo ubwanyuma yambarira kubasite abantu bashemerire kwombeka ahabwo kubekira cyongera hantunguka y'icicweka. Bweno bwire bwishikire obwo kujurunduza ahabwo kuba kutwabire site nitwe ebyo kureberaho nkebi nebintu bikuru kurugirira okuwakitekateka okuwakiguzensi nikiba ekyoburambuzi kirungi munonga habo kubita omusite ntwenda abantu babone engeri eyiba kubasa akukora musente kandi nimukimanya nko murama gwa president okugamba ngo amaka entasiya yekane kintu kikuru. Rita yasima abakristayo ahabwo gukorera mukama no kumwombekera. Turemo kuno mwera bashika n'abakaze kwata ukabari mu kanisa mwebare kandi mwebeye hato bwiro windirije bembe mu president nakona hebi to bimwe atbare kwibanje binamabanja nimwe bakamayetera mukozechi murumu na ndegere yo bururo kubukora ki ukorogewa hati washanga abantu abakwewera tumayisangwe n'umukikini kandi Fred Triyahika uri kurro kurundana sente heze kuombeke kaniseji omukwayo obutumwa bwa mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwa miliyoni 20 yagira ngo president hatuire nasha abantu kwateranaho omukuru etahentunguka. Mukuru w'ihanga President of the Republic of Uganda nawe yahereza umuganda bwa miliyoni 20 akombekera hanga na n'abantu beye abapasitari beye nabesho nayongera kugira ngo abantu kwatanisa hamwe kombeka amaramzo gukora za projects zetera entunguka shanga abantu bana berundire hamwe amanya nkobwa kanisa nkeji tubakiri entunguka basima abo kwatanisa nanye na parish council kombeke kanisa kandi nimbashaba tupimizemu n'umutima w'amani tumizemu no gukorera ruhanga tumizemu no kombeka kanisa yitu eji tukimare umubwire gutekateke. Kandi we Reverend Bika Amon yasima bicereza habwe mukone ibabaherize kandi yaragana sangwe kaniseji neza kombekwa nisima abakristayo umwanya wo bebembe n'ikirwa na timu yona abo imikone ibatwire kwebembera abakristayo kandi no kombekera kanga sima abagenyi beyitabije izoba kukamani mwarebe kintu cyamani igikorwa kandi basimana rahango abareta tureba erizobe cyakorwa twina masiko mengi takubanganisa we kanisenye neza kombekwa ogu yayongera yasima Madina gandi ahabo kwatanisa ahabo kubabona nabarahanga cyane kirunje kandi twe dine yitunga y'abakristayo tugira nshonga na dine zindi na mnonga abantu bona aba kwikiriza muri Yesu Kristo abasilamu tugira nshonga kandi tuhigedi ni zona ngo twena turya barahanga ntabwo icyo muri cyo twatanise kandi nibwo turasima wa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato muri Mbarra.